Lekcija 9. Budva. Budva je jedno od najlepših i najpopularnijih mjesta na Crnogorskoj obali. Nalazi se na Jadranskom moru i poznata je po svojoj bogatoj istoriji, prelepim plažama i živahnom noćnom životu. Budva je stara više od 2500 godina i tokom svoje istorije bila je pod vlašću raznih civilizacija, uključujući Grke, Rimljane i Venecijance. Stari grad Budva je posebno atraktivan sa svojim uskim ulicama, kamenim zgradama i zidinama koje datiraju iz srednjeg veka. U starom gradu može se vidjeti mnoge historijske znamenitosti kao što su crkve, muzeji i trgovi. Jedna od glavnih atrakcija Budve su njene plaže. Plaže kao što su Slovenska plaža, Mogren i Jaz privlače mnoge turiste svojim zlatnim peskom i bistrim morem. Na ovim plažama možete uživati u raznim vodenim sportovima kao što su jet ski, paragliding i ronjenje. Budva je također poznata po svojim festivalima i događanjima. Tokom letnjih mjeseci grad oživljava raznim koncertima, pozorišnim predstavama i kulturnim manifestacijama. Noćni život u Budvi je također veoma zanimljiv sa brojnim barovima, klubovima i restoranima gdje možete uživati u dobroj muzici i ukusnoj hrani. U blizini Budve nalaze se i druga zanimljiva mjesta kao što su Sveti Stefan, mali ostrvski hotel koji je postao simbol Crne Gore i Tivac sa svojim luksuznom marinom Porto Montenegro. Budva je idealna destinacija za sve koji žele da uživaju u prirodnim lepotama, kulturi i zabavi